على البي زمزم نستقبل الخيار. داري ملهم بريدارا شام رسولي وكرم هربوا سيدي دلال مرابو هربوا شيخ سعيد وافندي رابو نولا خدا روك آمده دسبه کاوی جوه هنگه ورده به اسلام مشرف بویه جوه هنگه جوه دمه حتی ایرو سیدالار ما عالم ما ده مدرسه دا ده حجره دا درسه دانه فقیه شاگرده پرورده کرنه وانفیری اسلام کرنه ده حضور ودا جحمو سیدالارا جحمو اوان عالم ما که عمر خود فدا کرنه چاقی خود دانه رونیاوی دانه کم کرن و همو بلاش و بگوده خود فدا کرنه جبو اسلام را ام جوارا گلک سپاست کن ام جوارا منت کارن و حتی که ام هفن ام خوجوان را دینن جبو خاطر و خواتا وانا بروبر تشتکی دنیجی هم دفردت خوازم بجم گلی سیدالارا گلی میوانه شواز سیدالاره ما فدکاری به هم بر تشتکی درسا شاگرد و فقیه دانه اوان مالدار و زنگین ما اوان گندی و نافچه ما اوان پارزگه ما همو یاجی دستک و آلیکاری دانه اوان سیدالارا إنما يخشى الله من عباده العلماء حقيقي يشهد بطرس عالم وصف عالم بخشيته هاتيكر يبترش خده بطرس أو بتر عالم نعوذ بالله يا ترسى خدات النبي ترسى خدات النبي حياش خدات النبي علم يجبي فايدة وفايدة ناكي بارك مزنه بشتينجي پیامبر امر عليه الصلاة والسلام أمريكية إن العلماء ورثة الأنبياء أتي عالما ورثة پیامبر عليه الصلاة والسلام والحاصل ودي آيات همج حديث پیامبر عليه الصلاة والسلام زحمة علمي وعلماء كريه چه قومي كل درجة كون ببن وكتاب وخده بخوينن نبين هدود درساش هدول بيجن إلا حفتهم الملائكة ملائكة خدين دوري واتينيك وغشيتهم الرحمة ورحمة خد سروان نازل دبوك باراني الحمد لله نو أف جماعات يورم بده كومبرين يبري السبب كم هم تيدا بده جماعات هم بده هاتين شكانو إنسان بده هنا هنگی چاوه مو بفترینه وقت ملائکت خودش بدهن وقت ملائکت نون به جماعت اول دور ما چه جماعت ذکری و جماعت علمی لوده هب ملائکت خود هنگی چاوه متفترینه وقت هل بده کومد بنا وقت حش صحبت ذکریت کن حش صحبت علمیت کنه پیامبر علیه السلام گوتیش خواهن سیار ملائکت هنه غاية ولا صحبة علمية وذكرية وهذا يبدو دبينن أو جوه خالدن ويا صحبته حتى أكو خلاص دبين بيش تنجد شن بال خدا جل جلاله خدا جل جلاله بيجي شاوى عبد مديد عبد متشاوى بين بيجي يا ربي والله ذكري تذكر بيجي ما وعز ديتيما بيجي خير يا ربي ولا تنادي هيك تو ديتي بنا بتر ذكري تذكري دا خازواتشيا ويا رب تحفظ من جهنم بك تو جنات بك نصيبه ما هو جنات وجهنم ديتيا خير يا رب اگر واديتي بتر جهنم عمل من بك كل جهنم دور بكبن أبنى الخيام خيام 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 خيام
خيام خيام خيام خيام خيام على بئر زمزم نسبنا الكرام على بئر زمزم نسبنا الكرام كرام 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 وفيه محمد عليه السلام. زلكي في من الشيخ محمد هادي السيف الملوكي نبذة من العلوم العربية ومقدارا من الفنون العقلية فبلغ فيها ما فيها وتضرع أن يتمسك بأزال كمال الكرام وسأل مني أن آذن له في التدريس والتعليم وأجزي له في التقرير والتفهيم كما أجزني بذلك الأستاذ والشيخ الشيخ محمد ميدي النقشبندي الخالدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقرأ علي من لا نوزة بن محمد شيخ سلامته نبذة من علوم العربية ومقدارا من فنون عقلية فبلغ فيها ما فيها وتضرع أن يتمسك بذلكم الكرام وسأل مني أن أذن له في التدريس والتعليم. Şimdi medreselerimizde eskiden beri okuyup da ilmini tamamlayanlar için böyle belli aralıklarla icaze programları yapılıyor. Bu programlar bizim için çok önemlidir. Hem medreselerimizin tanıtımı yapılmış oluyor, hem buradan icaze alanlar onure ediliyor. Onların değerli oldukları hissettirilmiş oluyor. Hem de medreselere destek verenler, buralarda hocalık yapanlar bir araya geliyor. Halkımız hepsi bir araya geliyor. Bir kaynaşmaya vesile oluyorlar. Bundan da bu şekilde ilmin ve alimin değeri daha iyi çevreye anlatılmış oluyor. Bu yüzden bu icaze programları bizim için, halkımız için ve medreselerimiz için çok önemlidir. İnşallah hayırlara vesile olur. Ben kendim bu bölgede birçok zamanlarda 69'dan 75'lere kadar bu tarihlerde burada okudum ve şu gördüğünüz bu camide ben ders okuyordum. O zaman burasıydı, buralar yoktu. Hakikaten mutlu bir dönem burada geçirdik. Hayatta unutulmayacak bir şekildedir. Ve inşallah bundan sonra bu bölgede, Kürdistan'da seydalarımız, şeyhlerimiz, alimlerimiz bu millete bu tür şeyleri aşılayacaklar ve bu tür hizmetler inşallah devam edecek. Ben ilk habere de teşekkür ediyorum ki bugün burada bulunuyor. Hakikaten bizi çok memnun etmiş, mesrur etmiş. Benim bir iki tane arkadaşım var, seydalarımız var. Sede Mola Celal'dir, emekli imamdır, dayımoğludur. Sede Mola Hacı gene benim medrese arkadaşım, biz beraber okumuşuz ikimiz de, üçümüz de. Bu da buranın. Evet, ben burada bir zaman böyle icaze merasiminde o ocakta çalışıyordu. Millete çay yapıyordu. Ben de dağıtıyordum bu gençler gibi. Elhamdülillah bugün de burada hakikaten bu işi bir daha gördük. Yani çok sevinçliyiz. Ben size teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu tür çalışmalar oluşturulmuş İslami oluşumlar için bir güç, bir kuvvet olacak. Ve inşallah İslam düşmanları da bunu gördüğü zaman inşallah onlar da bir ders alacaklar ve bu tür şeylere de onlar da eğilecekler, hakiki olarak eğilecekler. Bu dinin mukaddesatlarına inşallah değer verecekler. Ben bir daha teşekkür ediyorum. Allah bu tür hizmetleri bütün ümmete müyesser eylesin ve vahdetine vesile olsun inşallah.